Konsulat Jenderal India di Bali menggelar India-Indonesia Cultural Conference 2024 bertajuk Across the Waves, Revisiting the Intersection of India and Indonesia Shared Cultural Heritage. Konferensi ini merupakan konferensi internasional pertama untuk memperingati 75 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan India. India-Indonesia Cultural Conference 2024 diselenggarakan oleh Konsulat Jenderal India di Bali bekerja sama dengan Institut Studi Asia Maulana Abul Kalam Azad atau Makayas, Kementerian Kebudayaan Pemerintahan India, Institut Studi Sosial dan Budaya ISCS, dan Kedutaan Besar India Jakarta. Konferensi digelar bertujuan untuk menjalin ikatan kerjasama dan pertukaran budaya antara India dan Indonesia, diisi dengan berbagai kegiatan seperti pidato, diskusi panel, dan pameran yang menyoroti kekayaan budaya dari kedua negara. Selain itu, konferensi ini bertujuan untuk menghidupkan kembali diskusi tentang hubungan budaya lebih mendalam antara kedua negara melalui presentasi akademis dan diskusi ahli. Sesi pembukaan dilaksanakan pada tanggal 14 September dengan menampilkan pameran pertukaran sejarah, linguistik, agama, dan seni antara dua negara, dihadiri oleh tokoh-tokoh terkemuka termasuk tamu kehormatan dari pemerintah Indonesia, Duta Besar Sandip Chakravorty dari India untuk Indonesia, Dr. Sasham Pikram, Konsul Jenderal India di Bali, Dr. Sharup Prasad Gose, Direktur Makayas, dan Sri Arindra Mukherjee, Direktur ISCS. This conference, this India-Indonesia Cultural Conference, is contained in the name of the conference, which is Echoes Across the Wave, revisiting the intersection of India and Indonesia shared cultural heritage. You see, we are all aware that India and Indonesia inhabit the same cultural and civilized space, and we have so much in common. And over centuries, there has been interaction, which has enriched the culture of both Indonesia and India. But in the contemporary world, we are forgetting about what is our past. Someone said that we should not be mesmerized by the past, but the past is actually mesmerizing. So it is so much, it provides the basis for our present-day relations and helps us in build the future. So many scholars from India and Indonesia are participating in this conference, and they will bring to the fore and bring to light once again what are the commonalities of our cultural heritage, whether it is food, whether it is textile, language, literature, dance. And if you see the program of the conference, it will bring together work that is going on, research which is going on, and some of the things we know, some we don't know. So the idea is to see what we can do more together, because this is something which is very rich and we don't want to lose it or forget about it. Pada tanggal 15 September, konferensi ini menampilkan serangkaian sesi akademis, membahas topik seperti jalur perdagangan maritim kuno, tradisi Hindu-Buddha, perbandingan linguistik dan sastra, inovasi budaya dalam seni dan kuliner, refleksi modern tentang pertukaran budaya. Sesi-sesi ini dipimpin oleh para cendekiawan dan perwakilan masyarakat sipil terkemuka dari kedua negara bertujuan untuk menjelajahi pengaruh kontemporer dan potensi masa depan dari warisan budaya bersama. Come up with a Bali Declaration, and also 7 memorandum of understanding will be signed with the 4 universities in Bali and between ISCS. So that will happen in the outlet. So there will be a Bali Declaration as well as 7 memorandum of understanding. Konferensi ini merupakan upaya untuk menjaga ingatan sejarah bersama hidup untuk mengkontekstualisasikan masa kini dan membantu menjalin ikatan antar kedua negara yang kuat di masa depan. Bunga Widrayani, Bali TV.